Sanibonani ngani zakwethu, uGodole ukamqoqodolo umfana udaba niyalwazi. Commanders all over South Africa, please come duze, come closer. Uzani hlalani phansi, lalelani. Uma hamba nendlwane ke namhlanje bebe appointana, bebekana bebekwa undoda loyo phela. Ayithi nembona. Lalelani ke nginichazele. Uyabona bonke labantu ade be appointwa namhlanje ama opportunist. Abantu abehlulekile la emkhontweni bancama bebefuna ikhundla ngenkani. Iningi labo ngiyabazi. All over la dehlangana khona bethi hayi Godole umkhonto uyasichaphaza, umkhonto be abantu laba balambela ikhundla ngendlela eyisimanga, abantu abacabangela izisu zabo laba abagcwele laba. Lalelani ke command, njengoba ngithe hlalani phansi ngifuna ukunitshela nje lento encane. Labantu ke bazokhishwa njengamanje beze kini. Bezothi bezogxeka umkhonto ngoba into abazoyizela kini ukuzogxeka umkhonto bethi umkhonto nje. Lalelani amasela amadala lawo nginitshela ade befuna ikhundla behluleke emkhontweni. Yabona uncamalala mayeka kuhlaba ngered card, ukuhlaba kube ngathi ikhanda liyaphambana. Njengoba begijima ekuse elibaya lapha bayofuna vele zona ikhundla leza babe kade beyifuna emkhontweni abangayithola ngoba wafuneka ama opportunist la emkhontweni. Ile nto nje ngizonitshela yona. Niyambona usisi lo bathu bani? Ngicela ukumusho nje usisi lo bathu mabatho. Lo phela waxoshwa iEFF imxoshela ukuthi wadla imali le mangawunge, imali yama by election. Kanti nangapha kumankwebevu uMandla yamxosha iEFF. Ubhutweni lo wamlanda wayombeka eNorthern Cape. Babhoka abantu base Northern Cape bathi asimfuni lo muntu uthini. What mayibona ukuthi abamfundi labantu base Northern Cape wamnyisa lapha eFree State la kamisa khona lapha eFezile Dabi. Nala kwadliwa khona imali esingazi ukuthi ama by election akhona yadliwa kanjani. Khuluma mabatho. Yenze njani imali yase Free State? Ukujwayele vele ukwenza nje imali. Ayidwayidla nango 2002 EFF lapha. Lalelani. Ningonakalelo umoya. Bonke labantu abahambe balapha. Abantu ade bekhandwe uyu ndoda lo ukuthi ezobulala umkhonto phakathi. Njengoba nganitshela ukuthi umkhonto ubefuna ukubulala njengeflask. Wahluleka. Kwashuthi uncamalala ulawe lokhuza. Lalelani. Niyabona undoda lo ngalesikhathi kwakushintshwa iHigh Command. Wavele wayishintsha iHigh Command wasefaka abantu bakhe efuna baconvene ama province kwiHigh Command. Yibo ke laba basukile njengamanje bamlandela ngoba abantu ade sebakhandile vele. Asilahlekele ilutho emkhontweni. Uhambe bona laba abafuna ikhundla, abakhalela ikhundla lemkhontweni. Commanders hlalani phansi, ehlisani moya. Sisemkhontweni la, sisazogijima kabuhlungu. Lalela lokhuza, sisazogijima kabuhlungu. Lalela, iHigh Command enye ibeke ubaba ngaleso sikhathi leso. Undoda lo yayileyo High Command uma iphikisana nezinye zeyinquma eyithathayo le ndoda. Bese kushintsha kuleyo province eyokubeka kwenye province. Enzela ukudida nje efuna ukubeka ubese plaka abantu bakhe all over. Lalelani commanders, lalelani. Uyabona laba osomathuba opportunist the most nibazwile bebabala nibabonile lapha. Iningi labo ngiyalazi belilambile lonyelwe ikhundla. Nami bebehlale bekhuluma nami bethi Godole waye emkhontweni bengakunikeza isikhundla. Ngithi sorry, I'm not here isilungu. Angikho la for ikhundla la emkhontweni. Yey ngihleke ngaze ngacishe ngabhuquza namhlanje ngibona bebizwa. Mangithi ngiyabuka ngithe nampa labo osomathuba njengamanje bazophuma bezekini bezoqamba amanga bethi umkhonto this umkhonto that. Lalelani nibalalele kodwa ningabezwa. Injalo nje sisemkhontweni la salandela uncamalala. Akekho umuntu esafika simlandela. Ngeke ke sizolandela imphuphe naye efika ilandela uncamalala ngoba nakho isihlulwe ukuthi ithola ikhundla. Isiyalwa yona isithi umkhonto awukho right. Khohlwa. Lalelani commanders, bakhipheni ukomoti ke njengamanje. Fune sipoke emini njengamanje ngo12 emini. Asadlali manje.
lokhuza asidlali lana lalelani amasela onke lawa lapha ade ezofuna izikhundla njoba nibabona belapha sebeyitholile izikhundla ade beyifuna sebezobuya bezekini bezoqamba amanga bethi bazonenzela u1 no2 no3 bazokufaka izikhundla amangodwa laba bazokuboka khuluma ngiyabazi iningi labo amasela abantu ade banenhliziyo ngaphandle engathi ezeboni ugovani la kibo laba bantu laba ileyo nto nje ade ngizonichazela na commanders ileyo nto nje bese ke hayi bathi abanye ngiqala noyiva uyabona ke lalelani asilahlekelwe yilutho la emkhontweni uhambe bona laba babefike naye amabhomu akhaya wacupha hawu sesisoke sisebenzeke manje sesisoke nje sisebenze ngokukhululeka osomathuba sibehambile ikhundla atholeni lapho lalela commander hlala phansi njengamanje laba abantu bazoza kuwe bezokutshela lokhu yanalokhu hayi ngoba bezobehlosa ukuthini bafuna ukufita izisu zabo bona msalofu bonke laba amasela nje wabebebizwa nje bathola abahleli lapha iningi labo ngiyalazi amasela ngisazonitshela futhi ngapha sazonitshela nje kabuhlungu kabi one by one sazonitshela ngapha amasela lawana ileyo nto nje ade ngizonitshela yona angibonge commanders angilibonge ithuba I hope uningizwile okuningi nikutholile ndlama ningesakeni ngiyeza nabanye ngizonixoxela ningaba kwethu udaba niyalwazi lalelani bambani la ngiyanithanda niyezwa